Reka mbaye ikaze muri gahunda y'amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. Nitwa Jean de Ndahimana n'ikipe ngari idufashije kugira ngo aya makuru tuyabagezeho mu izina ry'abo tubahaye ikaze. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kutavuga rumwe ku iherezo ry'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. U Rwanda kandi rwabwiye abagize akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye ko ibihano bisabwa na Kongo Kinshasa bishobora gutuma iki kibazo kirushaho gukomera. Icyakora abagize aka kanama bagaragaje ndetse banashyigikira impande zombi. David Nzabonima yadukurikiraniye byinshi bitandukanye mu byavugiwe muri aka kanama gashinzwe umutekano. Iyi ni inshuro ya gatatu mu kwezi kumwe abagize akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye bateranira ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi nshuro bateye amajwi hejuru bamaganiye intambara inamaze gusiga Kongo Kinshasa itakaje Goma na Bukavu. Aba kandi bavuze ko nyuma y'aho ibyo bice bigiye mu biganza byayo mu 2023 ngo muri utwo duce habereyemo ibikorwa bigize ibyaha. Icyakora uyu mutwe wo ntubyemera ndetse abagize aka kanama bavuga ko u Rwanda rwafashije M23 gufata utwo duce, bagasaba ko uyu mutwe ushyira intwaro hasi ukarekura utwo duce ukayoboka inzira y'ibiganiro. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Therese Kayikwamba Wagner yasabye abagize ako kanama kugabanya amagambo ahubwo bagakora ibyo abasaba. The time for theoretical debates is over. It is now time to uphold the very principles that define this institution. Peace, igihe cy'impaka z'amagambo cyararangiye. Iki ni igihe cyo gushyigikira amahoro, umutekano n'amategeko mpuzamahanga. Turasaba ko ibi bikurikira bishyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse. Icya mbere turasaba ko aka kanama gategeka u Rwanda rugakura ingabo ku butaka bwa Kongo. Icya kabiri turasaba aka kanama ko gafata ibihano birimo gufatira imitungo no guhagarika ingendo z'abayobora ingabo z'u Rwanda ndetse n'abanyepolitike bafata ibyemezo mu Rwanda. Icya gatatu aka kanama kagomba gukumira ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ava mu Rwanda nka coltan na zahabu. Icya kane u Rwanda rugomba gukurwa mu bihugu bitanga umusanzu mu ngabo z'umuryango w'abibumbye. Icya gatanu aka kanama kagomba gushyiraho urwego rugenzura intwaro zijya mu Rwanda. The Security Council must impose a strict notification and monitoring mechanism for any sale or transfer of arms to Rwanda. Naho ku ruhande rw'u Rwanda, Ambasaderi Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri uwo muryango w'abibumbye yibukije ko iki kibazo gifite intandaro ikomeye kandi izwi neza. Ashimangira ko igihugu ahagarariye muri uyu muryango kitabona igisubizo mu busabe bwa Kongo. Rwanda has consistently warned that the FDR is central to this crisis. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko FDLR ariyo ntandaro iki kibazo. Kuva muri 2018 hari urutero shuma twagabwe mu majyepfo n'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda. Nubwo bivuga ko FDLR yaciwe intege, imikoranire n'ingabo za Kongo igaragaza ibindi. Igihe batsindwaga i Goma, ingabo za Kongo n'iz'u Burundi na FDLR barashe mu Rwanda, bishe abasivile 16, bakomeretsa abandi 177, banangiza imitungo yabo. Igitangaje nuko nta gihugu kigeze cyamagana ivogerwa ry'ubusugire bw'u Rwanda. U Rwanda nta yandi mahitamo rufite usibye kwirwanaho kandi bizakomeza uko. Iyaba ibihano n'izindi ngamba zigamije guhana u Rwanda zishobora gukemura iki kibazo, u Rwanda rwakabaye ari urwa mbere ruzishyigikiye. Ariko amateka agaragaza ko byimakaza kutavuga rumwe bikanabangamira inzira zashyizweho n'akarere. These only deepen division and undermine regional peace efforts. Muri urwo rugamba rw'abasaba gushyigikirwa mu rugendo rwo gushaka igisubizo kirambye, abahagarariye Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bagaragaje ko bashyigikiye ubusabe bwa Kongo. Abo ni Ambasaderi Dorothy Shia na mugenzi we bahagarariye ibyo bihugu. Nihatagira igihinduka, umuryango w'abibumbye ugomba gusuzuma umusanzu w'u Rwanda mu bikorwa byo kugarura amahoro. Leta zunze ubumwe za Amerika ziteguye gukorana n'abagize aka kanama hakajyaho ibihano binyuze muri komisiyo ya 1533. Turasaba ko hafatwa ibyemezo byihuse.
There can be no military solution. nta gisubizo gishobora kuva mu ntambara nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wanjye yabivuze. Ubwongereza bwiteguye gukorana na bagenzi bacu mu bikorwa birimo nko kongera kureba ku nkunga ubwongereza bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande Bwana Vasily Nebenzia uhagarariye Uburusiya we yibanze ku bihe bikomeye bikomeje kwigaragaza muri iyi ntambara M23 irimo n'ingabo za Kongo. Icyakora waremeza ko igihugu cye cyemera inzira y'ibiganiro. M23 nidashyirwa mu biganiro bigamije gukemura ikibazo mu buryo bwa politiki, igisubizo ntabwo kizaboneka. Kugira ngo bikunde bizasaba ubufatanye bwa Kigali na Kinshasa. Nibitagenda uko, hari impungenge ko ibiri kubaho uyu munsi bishobora kuba ibibazo hagati y'ibihugu, kandi twamaze kubona ibimenyetso byabyo. Uburusiya buzakomeza gushyigikira inzira y'ibiganiro. Ibihugu bimwe bikomeje gushyigikira ibihano nk'igikoresho cyo gucecekesha u Rwanda. Icyakora u Rwanda rwatangiye kubifataho umwanzuro. Iki gihugu kimaze iminsi 2 gihagaritse imikoranire n'Ububiligi mu iterambere, ndetse baremeza ko biteguye gukomeza gufata ibyemezo byose bishyira umutekano w'u Rwanda ku isonga. David Nzabonimpa, TV 10. Turamushimiye cyane David Nzabonimpa. Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibirego bimaze iminsi bikwirakwizwa na leta ya Kongo isaba ibigo bifitanye amasezerano y'imikoranire n'u Rwanda kuyahagarika. Mu itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere kikaba kinafite ubukerarugendo mu nshingano RDB cyavuze ko ibimaze iminsi bikwirakwizwa n'abategetsi ba leta ya Kongo ari amakuru y'ibinyoma kandi bigamije kuyobya benshi binyuze mu gushyira igitutu ku mahanga. Olivier Yambabariye yadusomeye iri tangazo ariko anadutegurira byinshi bitandukanye. Muri iri tangazo ikigo RDB kivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igamije gushyira igitutu cya politike ku bafatanyabikorwa b'u Rwanda ikoresheje intwaro yo gusebanya no kugoreka ukuri. Kivuga ko kandi ibi bigamije guhungabanya amahoro, umutekano ndetse n'ubufatanye mu bukungu mu karere ndetse no ku mugabane wa Afurika, kuko bikoma mu nkokora intambwe u Rwanda rwateye mu kuzamura ubukungu binyuze mu bukerarugendo ku nyungu z'iterambere ry'abaturarwanda n'irya Afurika muri rusange, cyane cyane kuguha abati icyerekezo. Kuba ngo imikino yubaka ubumwe n'iterambere ry'abatuye umugabane wa Afurika kuko ihuza imbaga, ngo ubu bufatanye n'amakipe bwatumye u Rwanda ruba igicumbi cy'imikino n'ubukerarugendo, kandi ibi ngo byagiriye akamaro umugabane muri rusange mu gihe byateje imbere impano mu mikino itandukanye nk'umupira w'amaguru na basket, bigatanga imirimo ndetse n'ibikorwa remezo bikarushaho kwiyongera. Bityo ngo kugerageza gusenya iyi ntambwe ku mpamvu za politike no kwibeshya no kudaha agaciro ubu bufatanye bwagize mu iterambere ry'imibereho ndetse n'amahoro, kandi hatanakemutse ibibazo by'ukuri byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo n'ubundi rishimangira uruhande rwa leta y'u Rwanda ku bibazo bya Kongo Kinshasa, aho leta y'u Rwanda ivuga ko bifitanye isano n'imiyoborere mibi, ivangura rishingiye ku moko no kunanirwa gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro. Kuri leta y'u Rwanda ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe guha umutekano usesuye abaturage bayo, bituma abaturage barakara basigara bateza amakiriro ku mutwe wa M23 bafata nk'umucunguzi wabo. Binyuze muri iri tangazo, leta y'u Rwanda yongeye gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe wa FDLR ushinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, ibyo ivuga ko byototera umutekano w'u Rwanda. Kwimakaza imvugo zihembera urwango ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kugambirira guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda n'ibindi birego leta y'u Rwanda yashinje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri iri tangazo, kandi ngo bihungabanya umutekano w'akarere, ari nayo mvano y'ubuhunzi bwugarije akarere muri rusange. Ibibazo byose leta y'u Rwanda ikavuga ko yabyihanganiye igahitamo inzira ya diplomasi mu gushaka umutekano w'akarere, ariko ibi ngo ntibikuraho kurinda abaturage barwo hakumirwa icyakototera imbibi z'igihugu. Naho ngo gusahura umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kuyobya uburari ndetse no kugerageza gupfukirana imiyoborere mibi, ruswa, ubusumbane n'akajagari ngo byahawe intebe muri icyo gihugu. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Aremu Kurarinda nta byinshi yasobanuriye Radio TV 10 kuri ubu bukangurambaga bwibasira gahunda ya Visit Rwanda, ariko yavuze ko ababurimo badateze kugera ku ntego yabo mu gihe isi yose yamenye ukuri ku bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi. N'ikibazo cy'amatsiko nyuma yaho Kongo wenda yandikiye ari amakipe n'ibindi bigo bifatanya n'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari abigeze
baza kubaza u Rwanda bati abantu ko ari abantu batwandikira batubwira ngo ibyo dufatanyamo si byo bimeze bite? Barabaza rwose, barabaza, ibiganiro biraba, ndetse kubaza ntugire ngo ni nacyo cyonyine bagenderaho, baranishakishiriza amakuru, kuko ibibera muri Kongo si ibanga. Ibibera muri Kongo biba ku mugaragaro. Muri Kongo wamenya umubare wa za ONG zakorera, dufate muri aka gace. None se za ONG cyangwa ibigo bitegamiye kuri leta, zaba iz'inyafurika, zaba iz'abanyaburayi, hari umugoroba zikora zitoreje raporo iwabo. MONUSCO ntihari, ntiyamaze imyaka 20. Ni izo raporo se niba banditse ngo ese ububirigi iyo buza gufata icyemezo kabote hari raporo y'abahanga ba ONU, dorahivuga u Rwanda na M23, bakasoma bakereka u Rwanda, bari bati dorahivuga guverinoma ya Kongo, FARDC na FDLR, dora bavuga bacancuro, dora bavuga bazarendo, dore izindi raporo zakozwe no mu n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ebyiri zivuga yuko ibikorwa bikorerwa Ituri n'aba bose bahunga n'ibititabwaho bishobora kuvamo jenoside. Ibyo bintu maze kubigaragaza ntabwo cyo kumuzana kuvuga ati mwabantu mwicara hano buri wese afite ikibazo ni muri ko gikemuka. Ntekereza ko icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi kiba kigomba gukorwa, ariko iyo igihugu cyarengereye kigafata izindi ngamba n'u Rwanda rugomba kugira ingamba rufata. Itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'iterambere mu Rwanda risoza ryibutsa ko leta y'u Rwanda yubatse urwego rw'ubukerarugendo rukomeye rureshya abashoramari b'isi yose, ndetse igihugu cyakira inama mpuzamahanga, kandi bari umusaruro w'umutekano, imiyoborere myiza ndetse n'ubushake bwo gukorera abaturage. Bityo ngo rwifuza ubufatanye n'umutekano mu karere, kandi rwizera ko ubu bufatanye buzabigiramo uruhare. Turamushimiye cyane mugenzi wacu Olive Kijyambabariye. Ubwo bari mu gihugu cya Kenya ku munsi w'ejo, abayobozi b'amadini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko bafite umugambi wo gutegura ibiganiro by'amahoro bihuriza ku meza amwe na leta ya Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'inyeshyamba za M23 ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba mu buhungiro. N'intambwe bateye nyuma yaho ibiganiro bitandukanye birimo ibya Nairobi, ibya Rwanda ndetse n'ibyahuje ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo bizwi nka SADC, ariko ntibigire ku musaruro nk'uko byari byitezwe, umusaruro w'amahoro arambye. Gusa abasesenguzi mu bya politike baravuga ko nubwo abanyamadini nabo bashyizeho akabo bishobora kutagira icyo bihindura. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wacu Jire ntaho batuye yavuganye na Dr. Rusa Bagirishya, umusesenguzi mu bya politiki, atangira amubaza icyo iyi ntambwe y'abihaye Imana isobanuye. Ubundi mu rwego rwa politiki katolike kuva kera, navuga ryari, kuva kera ntabwo yigeze ibaho itari muri politiki. Nibyo Afurika yabonye byose, byaba ibya colonization, byaba iby'ubucakara, amadini yarimo. Urumva rero nta gitangaza kirimo kubona bahaguruka no kugira ngo berekane ko hari akamaro bamaze muri politike, kuko hari ukuntu muri iyi minsi amadini amaze kuba menshi cyane. Eglise Catholique isa nabi iri kwiratakaza imbaraga yari ifite, nko kugarura imbaraga zayo. Kandi muri Kongo ni ibya kera rwose, buriya kuva kera nta na rimwe Kongo igira inama itari kumwe n'abantu bo muri diocese zabo. Bafite influence nini ku buryo bajya no mu matora. Buriya bigeze kujyana n'ikibazo na Kisekedi na Fayulu, bashaka Fayulu baravuga ati ibintu nk'ibyo bihoraho muri Kongo, bihoraho. Ibintu bari barakora uyu munsi nta gitangaza kirimo. Ese haba hari ahandi wenda amadini yaba yaragize uruhare mu gukemura amakimbirane akomeye nk'ariya turi kubona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Oya, nta kireka kera cyane muri Moyen Age, Eglise Catholique niyo yasaga n'itegeka isi.
ari traité de Tordesillas bagabana isi Espagne na Portugal bagabana Afrika ni Papa Alexandre VI wari uhari washyigikiraga Ubutaliyani butera Ethiopia ukegera cya Papa cyaje kubasomera misa kuri Mussolini bavuga ko ari ubutaka bwabaye ubw'i Roma donc bajyamo kuva kera rwose n'ibintu bimenyerewe. Urebye amakimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uburemere bwayo urabona aya madini ashobora kugira icyo ahindura cyangwa se ashobora guhindura muri iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite uyu munsi? Iyi ntambara ya Kongo ntabwo muzi ibyayo, ni Ogisida na Ehazi. Donc buriya Vatikana itaniye na Papa Jean Miravuze ati Vatikana imukiye muri Amerika. Vatikana Ogisida iri kuri kote ya Ogisida, hanyuma hariya barwana na Chine na Turki n'ubarwana Ehazi. Donc iyi ntambara ya Kongo ntugire ngo ni intambara nk'izo menyereye zabagaho kera. Ogisida ubu ngubu ni intambara iri hagati ya Ogisida na Ehazi. Bariya bapadiri rero bari kuri kote ya Ehazi, bari kuri kote plutôt ya Ogisida ni Vatikana. None ukaba ubona wowe bizaherera he Dr? Oya iyi ntambara nta kindi hazaba negociation kubera Ogisida ntigifite imbaraga nk'iza kera, ubundi baragize ikishase nta imbaraga gifite no bagomba kumvikana buriya bazanegocier nta yindi solution intambara nta kundi kuntu yarangira negociation. Twagarutse nyuma yo gutumikira abadutumye. Leta y'u Rwanda yanenze ibihano Amerika yafatiye General Retired James Kabarebe amushinja uruhare mu ntambara umutwe wa 23 ukomeje guhanganamo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yabwiye igihe.com ko ibi ibihano bitumvikana ndetse nta shingiro bifite. Yanenze umuryango mpuzamahanga ko gushyigikira imbaraga akarere kari gushyira mu buryo ubugamije kugera ku gisubizo cya politike ahubwo uri kuzana urucantege. Yolande Makoro yongeyeho ko iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, akarere kose kari kuba agatekanye guhera mu myaka myinshi ishize. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kane, Amerika yatangaje ko yafatiye ibi bihano General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. N'ibihano biri mu rwego rw'ubukungu imushinja kuba umuhuza wa guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa 23. N'ibirego u Rwanda rutahwemye guhakana rugaragaza ko nta uruhuriye n'umutwe wa 23 kuko abawugize ari abaturage ba Kongo biyemeje kurwanya ihohoterwa bene b'abanyekongo bakorerwa cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo mu bwoko bw'abatutsi. Leta z'Ubumwe za Amerika kandi zanafatiye ibihano umuvugizi wa AFC 23 Bwana Lawrence Kanyuka. Yandi makuru twabateguriye nyuma yuko uyu mutwe wa 23 ufashe ndetse ukanafungura umutwe wa Kamanyora, abakoresha uyu mupaka wa Kamanyora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barishimira ko wongeye gukora nk'ibisanzwe. Byatumye bamwe mu banyekongo bari barahunze mu bice bitandukanye bajya kureba ibyabo basize ndetse bagasanga binameze neza, ariko bakanagaruka gutwara abagenzi babo bari mu buhungiro kubera ko ngo babizeza umutekano. Kongera gukora k'umupaka wa Kamanyora kwatumye imigenderanire ku mpambi zombi kongera kubaho, ndetse n'abanyekongo bo muri Kamanyora bari barahungiye mu Rwanda kubera umutekano muke batangira kwambuka basubira iwabo. Ubona nta kibazo. Ejo nagiyeyo nasanze abasirikare muri douane ndabasuhuza nabo baransuhuza. Nari mfite ubwoba ko nsanga baratusenyeye amazu batwiba, ariko nasanze nta kibazo cyari cyo cyose. Ubu nsubiye mu rugo n'abana banjye umuryango wose. Abeza Kamanyora mimi nitoka kwa depusikia ya kwanza sijui gisi binaendelea tena. Mimi nilikuwa naisha simperuka Kamanyora kuko nari mu Rwanda kuva ku wa mbere. Nari narahungiye mu Bugarama, none bavuze ko umutekano wagarutse ndataye. Narudi nasikia kama usalama inakuwa. Hakuna shida, watu hakuna
tena tatizo tulikuwa naogopa haiko tena. Uretse abambuka bahunguka hari abandi bishimiye ko bari koroherezwa bakambukira ku marangamuntu yabo baza mu Rwanda mu bikorwa bitandukanye birimo no kwahahira ibiribwa. Tabashwa Mahala ni umunyekongo waganiye na Radio TV navuye mu Rwanda gushesha imyumbati. Natoka Rwanda kuhimina to chakula juu mvuye mu Rwanda gushaka ibyo kurya. Abaye mu 23 kigera Kafunda ntabwo twirutse nta nubwo bigeze batwakura. Batwemereye kwambukira ku ndangamuntu tuza gushesha imyumbati mu Rwanda. Si abanyekongo gusa bishimiye kongera kubaho kw'imigenderanire kuko n'abanyarwanda basanzwe bakoresha umupaka hafi ya buri munsi bajya muri Kongo mu mirimo itandukanye nabo bavuga ko harimo impinduka. Ndikoreye mvuye mu murima bino n'ibigori njyuye mbinga hano mu Bugano bajyaga no mu murima bakatwambura imyaka twahinze ngo tugende tubahorera mbega karakavuyo kameze nabi. Hanyuma ubuse bimeze bite? Ubu nta kibazo nta muntu nigeze mpura nawe. Ntashya amahoro kuva kuwa mbere nta kibazo dufite none niho nsubiyeyo. Turatambutse nta kibazo dufite. Kuvejo mu gatondo nibwo twatangiye komoka kugeza n'isaha ntabwo kagendaga neza ntabwo twaduherutse no gukarasa ubwo twagendaga banga ariko bakarekura bamwe abandi bakanga ko tugenda ngo turamaneko ngo twitwaje amakinga ubuzima bugiye kugaruka twongere tugire. Uyu mupaka wari wafunzwe kuri uyu wa mbere ubwo humvikana amasasu mu isantere ya Kamanyora aho ingabo za Kongo zasubiranagamo n'abazarendo ari nako icyo gihe M23 yahasatiraga. Wongeye gufungurwa ejo kuwa gatatu bituma ubucuruzi bw'ibiribwa biva mu Rwanda bijya muri Kongo bwongera gukorwa aho abakoresha umupaka bari kwemererwa kwambukira ku ndangamuntu. Banatupatia ruhusa ya kuvuka na karte ya kila mtu aende sagisha mihogo. Radio TV ni ku mpaka wa Kamanyora ngendi Jean de Dieu Ndayisaba. Arakoze cyane mugenzi wacu. Minisiteri y'Uburezi yabwiye abasenateri ko mu myaka 2 iri imbere ibigo by'amashuri byose byo mu Rwanda bizaba bifite amazi meza ndetse n'amashanyarazi nibura ku kigero cy'100%. Ni nyuma yuko abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage bakoze ingendo hirya no hino bagasanga hari bimwe mu bigo bidafite amazi meza ndetse n'amashanyarazi. Ntambaraga hero harakomeza. Mu ngendo abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu barutse gukorera mu gihugu basanze hari ibigo by'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro bidafite amazi n'amashanyarazi. Presidente w'iyi komisiyo Umuhire Adri yabajije Minisitiri w'Uburezi impamvu abanyeshuri biga amasomo ajyanye n'iby'amashanyarazi kandi ntayo bafite ku kigo bigaho. Ariko yenda ku cy'amazi n'amashanyarazi nacyo turashaka kucyumva kuko hari aho twagiye dusura ugasanga nk'ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro nta mashanyarazi rifite kandi yenda rirasaba ko ibyo bigisha bagomba kuba bafite amashanyarazi. Ikibazo cy'ibigo bidafite amazi n'amashanyarazi ntabwo ari icyavuba kuko abarimu bigisha cyane mu bice by'icyaro barutse kukigaragariza leta aho bituma abana banatsindwa amasomo. Ku bigo byo mu cyaro tukajya kuvoma mu kabande amazi yo gukoropesha amazi yo kunywa y'abana tukajya kuvoma mu kabande ndetse atari n'umuriro w'amashanyarazi gusa ahubwo niyo interineti ntiyabasha gukora hatari uwo muriro w'amashanyarazi. Ibyo birahurirana na cya kibazo kigendanye n'ibikoresho mu mashuri. Ntabwo ibikoresho byaboneka kandi hari ibikoresho bizakena gukoresha amashanyarazi. Minisitiri w'Uburezi Bwana Nsengimana Joseph avuga ko mu myaka 2 iri imbere ibigo by'amashuri byose mu Rwanda bizafite amashanyarazi n'amazi meza. Ubwo urumva rero ko turacyafite urugendo. Tumaze gutera intambwe ariko turateganya yuko nko muri iyi myaka 2 iri imbere hari amazi, hari umuriro ndetse na internet byageze ku mashuri yose. Ariko ubu ngubu niyo mibare duhagazeho. Imibare igaragaza ko umwaka wa 2023 warangiye mu Rwanda habarurwa ibigo by'amashuri 1923 birimo ibya leta 1568 ibifashwa na leta kubw'amasezerano 2035 n'ibyigenga 1290. Imibare igaragaza ko 84% by'ibi bigo bifite amashanyarazi naho 42% bikagira amazi meza. Ntambara Garlewo TV10.
arakoze cyane Ntambaraga Hero. Twerekeje amakuru avugwa hanze y'u Rwanda mu gihe intambara y'Uburusiya na Ukraine igiye kuzuza imyaka isaga 3 itangiye. Ubuyobozi bw'ibihugu ntibiri kuvuga rumwe ku kurangiza iyi ntambara, ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaga inkunga nyinshi igihugu cya Ukraine yamaze kuyipakurira ivuga ko itazongera kuyiha inkunga. Byinshi bivugwa mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Reka twakire Shemsa Uwimana. Imyaka igiye kuba 3 intambara y'Uburusiya na Ukraine itangiye. Iyi ntambara ifatwa nk'ikomeye yabayeho mu mateka y'Uburayi kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Ukraine, igihugu cya kabiri kinini ku mugabane w'Uburayi nyuma y'Uburusiya bihanganye muri iyi ntambara, imaze imyaka y'irwana ku bufatanye n'ibihugu byo mu burengerazuba, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nyuma y'uko ubutegetsi bwayo buhindutse, imiterere y'intambara nayo yarahindutse. Kugeza ubu Donald Trump uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugaragaza uruhande ahagazeho. Ibiganiro bigamije guhagarika intambara nabyo byaratangiye, ndetse biheruka n'ibyabereye i Riyadh muri Arabia Saudite. Iyo nama ni nayo ya mbere yari huje abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Nubwo Ukraine irebwa n'iyi ntambara yo itabitumiwemo, Perezida Donald Trump avuga ko yafatiwemo imyanzuro igamije kurangiza iyi ntambara burundu. Hari intambwe yatewe mu kugerageza kugarura amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine, ndetse bituraje inshinga. Iyi ni intambara itakagombye kuba yarabaye. Trump udahwema gushinja Perezida Zelensky wa Ukraine kuba ari we watumye intambara ikomera, avuga ko Ukraine iyo yemera gutanga igice cy'ubutaka bwayo nta ntambara yari kuba, ariko ngo kuba batarabihisemo Amerika ifite ubushobozi bwo kuyihagarika. Nje mfite ubushobozi bwo kurangiza iyi ntambara, ndetse biri kugenda neza, ariko uyu munsi numva bavuga ko nta wabidusabye kandi twari tuyirimo. Ngiyomba mpari mu myaka 3 ishize, mba narasabye Ukraine kwemera igatanga ubutaka bwose. Icyo gihe nta muntu n'umwe wari gupfa, umujyi ntiwari gusenyuka, ariko bahisemo kutabikora muri ubwo buryo. Nubwo Trump yahisemo ibiganiro ariko bihezwa mu Ukraine ku kurangiza iyi ntambara, Perezida Volodymyr Zelensky uyobora iki gihugu wavuga ko igihugu ayoboye kitazemera na rimwe imyanzuro kizafatirwa n'ibihugu by'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Ukraine nta ruhari zaba yabigizemo. Njyewe ntabwo nzi ibyo baganira, ariko nk'uko mpora mbivuga, imyanzuro iyo ariyo yose bafatira Ukraine nta kivuze mu gihe Ukraine nta ruhari yabigizemo. Kwinangira kwa Ukraine mu kwemera imyanzuro ifatirwa bisa naho bitakiriwe neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza ubwo Perezida Trump avuze ko Zelensky uyobora iki gihugu ari umunyagitugu utaratowe n'abaturage, ari nayo mpamvu adashaka kwemera inzira y'amahoro. Icyakora Trump avuga ko Ukraine mu gihe idafite ubufasha bwa Amerika itazigera ishobora kurangiza iyi ntambara. Intambara itarimo Amerika ntashobora kuyitsinda. Zelensky w'umunyagitugu utaratowe n'abaturage nashaka agire vuba arangize iyi ntambara mbere y'uko abura igihugu cyose, kuko intambara ntabwo iri mu ruhande rwe, kandi ntabwo warangiza intambara udakoze ibiganiro. Rero twizeye ko iyi ntambara izarangira vuba, umutekano ukagaruka mu burasirazuba bw'Uburayi. Ku ruhande rwa Ukraine yivuga ko guhagarika intambara imaze guhitana abasirikare bayo barenga 46,000 byashoboka gusa mu gihe Uburusiya bwayisubiza 20% by'ubutaka bwayo, mu gihe impande zose zirebwa n'iki kibazo zahabwa umwanya mu kugikemura, by'umwihariko Uburusiya ari nabwo bufite ubushobozi bwo guhagarika iyi ntambara. Twicaranye Amerika, Uburayi, Ukraine n'Uburusiya byashoboka, kuko hatarimo Uburusiya ntitwashobora guhagarika iyi ntambara. Ntitwahagarika Putin atari ubihisemo, kubera ko ubu ari ku butaka bwacu. Turamushimiye cyane Shemsa Uwimana tugeze amakuru avugwa hanze y'u Rwanda. Nta kandi dusoreje ayo twari twabateguriye kuri uyu munsi. Dushimira ikipe ngari yadufashe kugira ngo abashe kubageraho. Reka mbashimire namwe mwayakurikiye. Nitwa Jean de Ndahimana, indi gahunda y'amakuru yo nakagaruka. Umugoroba mwiza. Thank you.